nongeye kubasuhuza. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku budasa bw'akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera ni kamwe mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'uturere 30, intara enye n'umujyi wa Kigali arizo Amajyepfo, Amajyaruguru, Iburasirazuba, Iburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Igihugu cy'u Rwanda kigizwe n'imirenge 416, utugari 2148, imidugudu 14837. Akarere ka Bugesera tugasanga mu ntara y'Iburasirazuba. Intara y'Iburasirazuba harimo utundi turere nka Rwamagana, Nyagatare, Gatsibo, Kayonza, Kirehe, Ngoma ndetse na Bugesera. Akarere ka Bugesera kagizwe n'imirenge 15, utugari 72, imidugudu 518, abaturage 412,912. Imwe mu mirenge igize akarere ka Bugesera harimo Nyamata, Ntarama, Mayange, Musenyi, Kamabuye, Mareba, Mwogo, Ngeruka, Rweru, Juru, Ririma na Gashora. Akarere ka Bugesera kagizwe n'abaturage 412,912. Muri abo 83.1% bazi gusoma, naho 22.5% ni urubyiruko, 80.6% bafite icyo bakora. Akarere ka Bugesera gafite ibikorwa remezo bitandukanye. Gafite uruganda rw'amazi rw'Umukarumuna ho mu murenge wa Ntarama ruzatanga litiro 40,000. Hari stade Bugesera, ikibuga cy'indege mpuzamahanga Bugesera, amahoteli atandukanye nka La Paris Nyamata, kaminuza y'ubuhinzi iri mu murenge wa Gashora, ishuri mpuzamahanga Intare School, umuhanda Ngoma, Bugesera, Nyanza. Mu karere ka Bugesera harimo coffee washing station zitandukanye. Coffee washing station ni aho abaturage bajyana ikawa bakizikura mu murima kugira ngo zitunganywe. Harimo nka coffee washing station ya Musenyi, coffee washing station ya Nyarugenge, iya Shyara ndetse na coffee washing station ya Ntarama. Kuri ubu akarere ka Bugesera kayobowe na Mutabazi Richard. Ubu budasa bw'akarere ka Bugesera bwagarutsweho na Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, aho kuwa 19 Nzeri 2020 yaganirije aba bakurikira muri stade Bugesera. Hari aba executive b'imirenge itandukanye yo mu karere ka Bugesera, aba executive b'utugari bo mu karere ka Bugesera ndetse n'abashinzwe iterambere ku tugari mu karere ka Bugesera bakunze kwita abasedo. Abandi bashyitsi bari bahari kuri uwo munsi hari guverineri w'intara y'Iburasirazuba, umuyobozi ushinzwe abinjira n'abasohoka mu ntara y'Iburasirazuba, umuyobozi wungirije w'ingabo mu turere twa Kirehe, Ngoma, Bugesera, ndetse hari na komite nyobozi y'akarere ka Bugesera iyobowe na Nyakubahwa Meya w'akarere ka Bugesera. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yaganirije abatumiwe ababwira ati turi mu karere k'ubudasa. Impamvu dukora ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Ikindi dukora ku murwa mukuru w'igihugu. Murumva rero ko turi mu karere k'ubudasa. Yakomeje aganiriza abatumiwe ku ngingo zikurikira: umwihariko w'akarere ka Bugesera, imyitwarire y'abayobozi
basabwa kwiyubaha no kuzamura ibipimo kuri Ejo Heza, Mituelle de Santé cyangwa se ubwisungane mu kwivuza, isuku. Yakomeje asaba abayobozi ndetse n'abari batumiwe gukomeza kubahiriza gahunda za leta ndetse harimo no kwegera abaturage. Bakunzi ba Gorilla #FTV turabashimiye. Ubudasa bw'akarere ka Bugesera ni ikiganiro mwagezwagaho na Olive Uwamahoro. nakundaga mu gitaramo kijya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa uruganiriro duhuye ku mazimano y'urukundo hasaga n'ahabigenewe umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ijambo nari kukubwira rimereye imvi muri imbyino n'urwibutso rutazashira umutima ugukunda ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima wamenye byinshi muri ibyo ntacyo yigeze ubona byarashize twiririmbire umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa irya nzu niyo nzira nziza inyibutsa amararo menshi n'ibishize karahanyuze umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ndakwibuka no mu bikomeye imana ntibizi yonyine kuko nahisemo guhora umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa amajwi meza y'inanga n'amagambo anurutse bwo